Ha re boele re hoe madume hape wena mmohi ya motle wa lesedinyana la rona la marangrang le bitswang Lesotho Tribute. Re o dumedisa letsatsing la kajeno ho le mahlwelehlwele ka ntle ka mona. Ke mahlwelehlwele nnete e salang hobane jwale tsheo le ntse ba tla e otla e kolokolobisa lefatshe la ntate la Morena Moshoeshoe. Mmohi ya motle hle re o dumedisa jwalo e le ha re kena ka hare ho lenaneo la rona le bitswang ka Marits'oaneng. Mme jwalo ka re hlola re bolela ka mehla re ona mofuta wa lenaneo ke le mona le leng hore ka nnete maritshwana a lona a hlile a phophoma makweba ho latela mofuta le ditaba tseo re o tshwaretseng tsona letsatsing la kajeno. Mmohi e motle re na le moedi diphaposing tsa kgaso, mme ke mohlomphehi Fako Moshoeshoe ho hlaha lebatoweng la ha Mabote. Mme ka nnete o sontso utlwa hore ha ele mokgethwa ke karolo ya boketsa molao mane ntlong ya ketsa molao e leng parlamenteng ya rona ya naha ya Lesotho. Mmohi e motle ditaba tsa rona letsatsing la kajeno di dikedikeditse hodima dintlha tse leng hore ho bonahala batho ba bangata ba sitwa ho di toba, empa mohlomphehi Fako Moshoeshoe yena o phunya seso fela o se ntsha boladu. Ore na ha re le maparamente re le ba politiki re lekile re hlotswe Lesotho lona le ntse le ya tetete. Na ha motho a hlaha ka ho betere ho bonahalang eka Basotho ba ya ho utlwisisa. Na jwale bothata ke bofeng ba hore motho ya jwalo a fuwe support-o? O tla hopola mmohi e motle hore ntate Fako Moshoeshoe nakong yane eo ditaba tsa ABC di ba malwalwa hlamane parlamenteng ya Lesotho mane, ile ya eba karolo ya maparamente a lekang ho sekamela ka moo ho bonahalang Basotho ba supa tsela hona teng. Ebe se bolela hore ka mehla le matsatsi ntate Fako Moshoeshoe o dula a labalabela hore a shebe hore na setjhaba se supa tsela jwang, jwalo ka ha le moo mo a beuweng teng hore ebe lebatowa la Mabote le ikarabella ho yena ka kotloloho. Ha re ntse re bua tje, ebe ke hobane a dula ntse a ena le kgopolo ya hore hohle mo re fihlang ka ha re supuwe ka menwana, ha re shebe hore na Basotho bona jwalo ka ha ele bona beng ba maemo e le beng ba mesebetsi le beng ba ntho tsohle, na ha ba bua ba reng ho ena le hore ebe ka iphumana re le maparamente re tjheka re furallane, Basotho ba hula ba le ba kwa, jwale rona re hula re le ba kwana na. Empa ka ha o teng mmohi e motle e sentse hlile le hore re mo fe monyetla a ke a le dumedise babuhi ba kgabane ba Lesotho Tribune ka lenaneo le bitswang ka Marits'oaneng. Ntate Fako Moshoeshoe re a o dumedisa hle ntate kwano diphaposing tsa rona tsa kgaso ho Lesotho Tribune ntate wa. Ka nnete ke a leboha ntate Qhashi ka tlotla ena e qalang le ho bona hore ntate atjhe o so atetse pele ha kana ntate hore hona jwale lefatshe le re mametse hohle mo re buang teng re a bona hore e hle re connected. Ya ntate ho jwalo ka ntate jwale mme re tla re bua taba tsena tsa setjhaba tsa pholosang naha, taba tsa Basotho. Mme bua le tsotsa e kgolo hore batho ba tlo ikutlwela ho tswa ho nna molomong wa ba bile ba re shebeletse ntate. Ke a hopola ntate ke ka lehlohonolo ke tlo bua le motho e ke nana hore o tsebana le ka dipolotiki. Ntate ho bua o tseba hore na ke tla dipolotiki mona jwang, ke kene dipolotiking jwang, mme thomo e ke e fuweng mona fela ke le ka nka fela ka hore nna ke tloha ke arabela thomo ya setjhaba hobane ho thwe lentswe la setjhaba ha hona motho a ka le hanang, lentswe la setjhaba ke poho. Ha setjhaba se re tjena latela lentswe la setjhaba na le reng. Nka o qalla fela ntate hona le wena ka hobane hle nalaneng ya dipolotiki tsa Lesotho mona se re batla kgathile teng. Ile a re ke iphitlhela ke tswela Gauteng kwana ntse ke sebetsa Sefeng mane ya batjhaba sa heso sa Mabote e se bile le nako ya dikgetho e se bile ntse le ka hara period ya dikgwebo, batho ba sentse ba iketa yaba batho ba heso Mabote mono ba fihla ba ya ho nna mono ba nkopa hore ke tlo ba emela parlamenteng ya Lesotho. Mme ke ile ka hana ka 2015, mme re ile ra ke hana ba ile ba nkisa ka pele ho moetapele wa ko botata. Ke tseba hore moetapele wa ko botata ke ntate o ngodisitse ba re ila ngwana ke yana motseng mane, jwale ke kgetlo la bobedi ntse re mo kopa ne ba nkope 2012 ka re no ke na le tse ke tsa se etsa sekolong ke kopa ho tata ka tsela tsena tsa ka. Empa jwale ya batla ya ba yang buta ka ne taba tsena tse leng ka teng ha setjhaba se kena ke a tseba ntate Thaba ka mehla wa re lentswe la setjhaba le hana. Mme go ke sale taba tsena mo ke qetelle qeditseng ho tla ke be ke ka ba mo politiki.
ke nthina o la bona o la ba le dinyewe batho ba ile ba gotla ba bontsha gore motho yona ine se yena ile a kgethwa o fihle fela batho bana se ba re bana ya ba shaba sa ngote se hlola nyewe se ga shaba se re tjena nkana ya ke tla dipolotiki ya ba temeng ena bobedi le teng ga o ka banna ka ya taba tsena tsa bo di primary ya ga tla itla fela ba re ntate ga o seisa ile bona tjena le monsena ke nentse ke lebeletse gona ke tla utlwa go bona ba ne ke utlwa ke rena hle ke khathile di matate mme ke khathile di mane utlwa ke khathile tla utlwa ka bona na ba re ha ke so di primary ya ke ba ya di primary ke ba le bona ba re ge bona ka ba sebeletsa sama empa ke bona ka re bona anda di qashi le mo lokolle empa ka kotlo ntate re tle ke tla betse re toba nempa ke re fala ke ne fana ka ke mona parlamenteng molemong wa setjhaba ha ke molemong wa mang kapo mang molemong wa batho benefit a letho jwale e ba tjhaba sa Basotho ka se benefit isale le nna ha ke atla mona bane ke re ke batla mosebetsi ke mona fela isale ke laelwa ke batho ba mabote mme ha o sa laelwa ba laele mo banna they are most welcome ndate ila ga re tata hore re mamele moho ana le thapana mme ne re kgatetse ke pushwana le mosidi ya ba ga sala le thomo ga le thomo ya mpa ga boholong ba haele o boholo le o tsofadi bae jwale ya bataba se di munyamella so tla botutsi ka ngona re tla ga motripa sa sala o lwa ke gone se gona ba tsamaisa puso ga no empa taba ne tsitaba di wese ke na mo yo no kgetwa komiti ya go tata e golo eo e kile ka ema le ndate professor Nkosama hore twanga potlang a chaba sa ba go data se re yena ke ema le sona ke batla go botsa ntla tsena tsa go ndate ha o swa rehle ke ema ka chaba ka tla bona sha ile wa tsa go ntswalla ka bondate maswetso ba re ke phajina ga ile ya bona ba fara fapana le chelete ba tswalla ba ka go sticks mo ba wena go fara le chelete a ka ta chelete ke go ba sa tsoga ka ta chelete mona ke na le mosebetsi o lo sa le o ka yang o nga o le bile o kwintulisa ke ya hola mo ke tla bitsa ke apply mo la tla kwa fish sa ga tla ke ba mo ka bile ke tla mo ya le mpa ka ba ne ke ke tseba bona ne ke tla ke etsa eng ka go tlola ke le botšha ba sa mo ka mo khethile ka mo se ke sem parlamenteng ha di solo ane ke tsa ka di primary man ntsope ke ya ema ke tswa mo le tla ba nthonya bela ba ke ba ba ya le mme ha se ke se le bile ka tsele mme mosebetsi go etsena data ka sho pa ju kolotse gona jwa le data ke tla o phethela mo setshwantsho sa molao se bitswang medicine and medical devices control authority lo re bjale ntate ke tlo iketla le Basotho ba tlo iketla ha eno gona bjale o tla wala fuwa ke motho a kala ga ipitsanga ka fela a fitla mona tswana e tsara so ke bona ha o e bona motho no ntsa bola batho no ntsa diphoso motho mo le mong o sa tla a ile a kena go thuwa iba mona a tsama ka methati ne paitseng motho mo le mo a ikgodisa a tsamaya ditlhatlhobo tsotlhe tsa motho ne fela le ngaka re ikgodisisa o tsana yo pola go mama ne ha o tshwa ntate hore go ne re utlwe mohlolo ha o tshwa ntate batho ho thwe ba hla khongo kwana ile ba phaphathi ha ba fika sepetlele go mae se le dingaka le ba yona ha ba sheba dipampiri tsa bona ba bona ile ba phaphathi e tshojwana jwale ha o fitla ka mana o le ngaka ba nkile laptop jwale ka o se ke laptop jwale ha o fitla mona go lla ka ntseng kwa bugula ya mo jetsa na o fa o go tuetse simolo wa ntse mo trainer go simolo ngole o prescribe tjena ngole medication o tla makala ha o le ka sepetlele ka mo nna le gala e bona ke tsa mono ha re le ka e etsa di procedure ke motho na procedure ina o etsa jwa motho ona go twa ka ke lo fumantsala ke se dintse di etsa go bele ke bele ke bile chanchelo ha batho ba ba itse ba re go etsa molao ona e sale parliament ya Lesotho ba teng ka boipuso ha o so be teng o no batla medical background o batla motho e leng health professional o thata bo le ba hlanka ba ka o ditsa hore hoja ebe ha ke ba ka kena mono ka baka la background ya ka molao ona go ntse le slow teng e menya bona ile ka molao ona le teng la ka bila mo ke tingwa sefate ha ka mana ma bote ka re jwale Basotho ke ba batlo fumana tlotla ba tla ena e metle ena ya Sesotho ene e phekolang ene ke sebanda le tswala le bua kana di review man jwale e be le go ba di laboratory se tlo tla di bontsha fela hore moriano na o entse tjena o tla me o dula shelf phone re dire re bitsa shelf life o tla me o dula shelf phone na go kana mme ka mona kwana o so fitile ke nako o so le chefo ka ntsana le khashai o se tsona ntse re di batla jwale re tlo bua ka ntse ditsa bureau of standards ke be le di laboratory tse jwalo e ga ha tlo mona re tseba hore meriana eo e tshele mawatle yo thusa batho ile hore tseba hore fana bophelo jwale ke ntse ke so ke mbua ka ona fela gona o qetela go memela mela wa tsebe ngata ene ke entseng ina e mengata bona ke o tseba di emotions go tseba mesebetsi ke entseng mme ile a qholosa ditaba tsena se ba ntse tsene go tsong pitsa ke dipotso tsa go bane dipotso tsa ka mosebetsi wa parliament ndate a so tla etsa tsela a se o tla bula dipompo a so tla kenya eng tla kenya metlaka a so tla etsa eng
dintho tsa ntse re le ga di etsa ga tsa lwana go be ke be di apolola di sebetse mane ene le bana ba le ga fana gore ya ka ga system re leng ka gana go sebetsiwa jalo mme it's wrong hantle le potso tsena tse botswang ka mona tse o tla lokisa tsela e so dileng go na le tswang NSDP ke yone le meralo e tswang ke planning gona mmuso wa Lesotho for 5 years o tlo etsa e o tla kala ka tsela e fenda ke kashuta ke di kwa tshwana ke hona mo re tla me re mana metse re shelter go file o tse na o yentse sele ke tla be re di sa batho re sita o di sa batho bana o latela boemo be ke le ka bua ka bona ba dithola golo tsa matitjhere ha patalo a ntla ka ga nae mme ha tloa mona ya dipolotiki ha tloa mona pele fela tloa o re nna bana ke tlo iketsetsa pension ya ka jwa le la pala ka jwa le ba pela ka jwa ha ke ta o nka mona ke le tloa gole mesebetsi e ke tlo e fa bana ba ka jwa nepotism corruption ke yona ntho e bolele ena ga e bona le ona ntse ya re pele ha o wa hlaka mano ka nete ino go bana le opposition ke ntse sa go jole le ke ntate le go bontsha gore ke motho a mane setšhaba ke buila sula komiti go lwa mbeka ka parliament ya so di opposition hantle ka molao di buila ya sula ke ka go lwa mmuso buila ga o tlo di tsile ka letsatsi ka mo go ntse diana ba khutlana ba fana ba se ntse so ntse ke tsitse mona ona motla ka thomotho ya challenge wa komiti no o bane ke etsa mosebetsi wa setšhaba le mmuso tla betsa motho ona ha etsa mosebetsi wa setšhaba o tla etsa mosebetsi wa setšhaba ke opposition ha bo nje ka mo le ke ba o tla bontsha point ene ke tla ke bua ka yona jwale ke ka mo ga potso tsena ke ne ke utswa ntlenyane ya taba tsa dikwena ne ke butse potso mapile taba dikwena tshende ke rabella go nna okay mme ke botsa le tona dikwena go bua ka tse bosi ba gona ba isukuli ke bua ka dikwena tsena tsa gona tsa team ya national tsena tsa go bapala mme tšhelete ena go fumantsha gore mme tsena ke tetile ntse tsa ba monetla nna ha ena tla be latlhetswe e tla tsa 10 million ya tšhelete jwale ke botsa gore batho ba modimo why we just stadium slame go se lokiswe wa ntwe tse itseng tse o di cost up to 8 million e be le gore tšhelete tsone ka fela e tlo sebediswa ka ga nae e be le gore le batho ba ba tlile ba tlapa tsene ba tlo sia tšhelete ka ga nae le mo dikwene le tlame go hosta ba ke patala tšhelete e tla ka go tsela pisa ona go se tlola tamong ona o tetemang na e ba le sa itiwa jwale o ke ditshwentse jwale mane e bontsha go hloka boiphitlhelo ba minister ga nywa mo go hloka boiphitlhelo go hloka le mme ke botswa bona le hata ba ditsena ke boikarabello ba tona golo gore le tona le sa deliver jwalo a mo tlose kapo a mo recruitment kapo a mo ditse gore na go bane o se tlo dira go bane tšhelete ya mmuso e tsamaile kana go tlhotswe ka 1 2 3 4 ke na go nyena gona le hantso ba pala ka ga bo ya ba ke fui mono le ka ga bo photang ka mo ga tsana nya le tona le photang le bontsha go maparament ka ba tenda budget ke se pula e utlwa le gona content ya potsona e re empa ile a tlholosa ba kolotsi ya banga ba bona ba ke ka ga ba mfuta of ya ba ka ga bengwe re na le ntse tsena tse bitswang COVID-19 regulations 2022 tsena tse tshebiso seo se ba gore komiti ya iso ine hla ya ka report ka ntlong ya re ntse tsena di lahlo bane di kgahlanong le Basotho bona jwa le COVID e theoile mme a theoile Basotho ba itshella pele ka mesebetsi ya bona empa ba di regulations di ra o sela ka go nga manda di khashasha wa test wa o fumana o negative fela fela South Africa o iswa quarantine empa di quarantine facilities ha di sa le ke se le go se le tlola mola go bo kene fela o sa ga ona jwale di ne ipitsa gore ba bona ba politiki kgetsa dipiso tsa naga ha re o latela regulation na re o latela molao gore molao re tse dipiso tsa mabatooa a go kgetha dikomiti fela empa ona tjena ha o go sheba fona dikomiti di buka ke tsana ha o gela ba ka ga betlando tone yebe ka nete go na re le sepolesa ha re a we go se soka dipiso tsa naga wa bona ke tla ya ba setšhaba se ya phama se re ka ga bo tse ke tsa mofuta of ya ba jwale ke a botswa mano khela motho jwale ha ile mo taba di tshi go tsa ka no bothata bo mo so ka spani le tona gore mo tla tla tona go bana ke le ma ke le parliament e ikarabela mo tla tla tona go le nyela di leader of the house ha ka ga botsa ka ditsama ka selection o tla me ya fatse le speaker ya go tla me ga bona di ka ga botsa ka ha ditsama ha di ya ga juga mo kona paetse mme ha ke botsetse nna for nna ke batho ba mo ba mpotsa ntate taba tse ke be ke a tsama ke botsa motho a ikarabela jole bo ga ba ka tseleng ya ba ke na since ke le ka parliament ke thutile we have been there ya mono re sena di salary tse ntla re fitla mono bona ka qala welfare bona me go ga ba ka la setšhaba sa Basotho bane ge le Basotho re mehago ha o tloa mona ntate di khashasha o qala kgwebo mona o tender o batla ebe wena fela khashasha a winanga le motho o futa ni politiki na tšhelete jwale ke re motho teng a tlileng ka go khatha red tape a tšhintšhe ntho ke political landscape e tšhintšhile e leng that is Matekane has done a very wonderful
teng ka rena ena a tloela maruo hae ohle a re jwale dilo sotleng dipolotiki di a sotla ke qala ho bona motho ke mo golela kgaebana jwale ile ka ke go mo golela kgaebana ke mona mo batho ba utlwile mohloko mme di shwale ke I'm fully behind that Matikane 100%. Ke tlo mo thusa hore ke bona hore taba ena ha toro ya hae ya nepala molemong wa Basotho fela ha ke kgathala hore na ke tla mo thusa ha ba utlwe ke mo kgetwa ke ntse ke le mane mo ke le teng ke ntse ka experience ya ka ke tlo mo thusa a di bontsha ka le hore na ke ba mo kgetwa ke shaba sa bona tsa kgetwa bona se batla ba ba mo kgetwa le yena ka mo go tshwana nkile ka mo shwetsa cause re go jwetse ntate ke o tsa ba kena ekile a ke tla kopana le ntate Matikane ula pholosa hena go ke mohlompa yona ka bua lena ke a thutumela ka ukana kana kwa covid ke mo studio wa Africa go mitsa ke ntate ila ga re dutse meeting ka marangrang jole na tsena tse bontshang tsena le matla di bontsha bona dinka pele ne ha ila ke sheba Lesotho na banna le tlaneng ntate Matikane tla kena ke khala setso sa ka di mo tanki ga qalella ho pholosa batho ka matseng ntate Matikane ila ga mo ga ke hlolla ka le ka le wa ditu ya ga tsatsi le ngena le o tswa mo bidimo sa ka tjaba ka teng ila ga kena le naneng ka fumana ntate Matikane ka ta ho bua go keta ho fast police sa bona inform se hlobotseng ka go kgeteng ke ne ke tsufela ke sena modimo la ntsela ka modimo etsa taba tse di le ka bua fela se ke batla go a le wa ntate Matikane ke moshiti mahlo o no so hlaile go le go ya politiki ntate Matikane e multi-millionaire le tselenza hae go ga fumana le gore ga re ntse re lo kopana ha ke fumane motho a down a mono ya ba ka taba tsa bona ile ke a ba politiki sa gore a kera mane ke tsaba go ga dipolitiki ha ka la re bua le khasha ke mona se ke nana o ke le monyetla se ke nana ya ba wa tsaba ke diletse khitsa data tsa dipolitiki ka nna mane ka go le ke ntse dipolitiki le go mo ke ntse le ka ha ke sa kena dipolitiki ke pela jare ka ga ke bone mo wa dipolitiki batho ba dipolitiki ba nahena ke batho ba force side of batho ba ba ka le o rekisa ba ka o rekisa lo bola ba ka o bola fa ba shebile maemo ba shebile ntlo tsa bona ya ba Joki a ke am code a re ndate ya o kopa le shebile a re ke a o kopa se ka ba tloela politiki ke kopa re tlo pholosana ha Lesotho ha ntle ka bo hampe ke mantsha ya ba ya ntate Matikane e be le Matikane ka tlo pholosana go tlo ipolosa e be o bolela go tlo pholosana le Matikane e bolela jwa manna a ke sana go goni ba go ka dithunyana ke re ke lwana e be ntate Matikane e bolela ka re lwa ba se ke tswa se re tswana di mo di sisa tsa dipolitiki ba e fella ka lo ka tokela ka ndika tsamaya ke le tsamaya shoko ke gola 2 to 3 weeks down the line utlwa so dela esema Matikane o kuthi mo go ya ba jwale film ya ya go tsa baba yana ila so ile go bona le motho ya ba jwale ke analyze ke a share ke fumana le gona taba tsa go netsa ka motho ha e tsheba pele mane o kana ile prime minister kana o ke so mputso ba ha ile sheba gona o qualify nini ha ile sheba gona benefits tsa maparamente di feng o lo batla fela maparamente ile sebetsa na ha le ntho tse ngata ke bona ka dila kana di nyahla hobane ha tsitsi nyana go tsitsi nya salary ya go ha ona ntho a tleng a e shorta ke le mo ma fela bona tsitsa o mare Mosotho mona o tla tia tjena ha ona le khasha o fetile le Lesotho le tswela ka go PS ha o sa deliver o tla o shapa ka spot e believe o batho ba isa ntlo le mo le mongwa wana ba Lesotho o bile le dipotso tse ngata ile hore ga o sa ke nka le mahao ya is principled kena nda le mahao o re khile mane le nna ke mo tsheditse ke mo le ka tla o tsaba ntse go twala akwe le mona matenga ka ba se mona o se kana ne ke emetse a mona ka akwe ke le montjena o fitela dula pala ma fitla mona fitela mona ditlende le hore bo thile pele kwana batho bana ba se ba kene le bona se ba le dintsunya ga bana ba hlangana ntse le bele ba ete o tlima le bidi batho bana ba tswa le bidi ba se ba fitla ba tatile pas mo re tlenga tsona ke chipi a tlo bua chipi politics e tlo bua fela bona e tena ke support na le Matikane o ba ke support go bana ke bona ka re le se di la go le mono mme ka o fela bohle ba batlang go mo support ke re be bonolo re mo tloele a patala nama re mo support a o fuwa menwana a se ba e mo fa chance ke re bona o tsitsi le re ka kana na re tlo phola bona o tlo iketsa mo ntse bana na go ka nna ga ba chance profits nda le khasha South Africa na mathata bo masipala ke bana banka di khwedi ba se tlo patala staff o nana jwale sa ntse bana le bedini ka lo ba tlankana tsitsi mo fetang ya Lesotho mo ba ke tsa o tswa eo ha se ka iketsa di thola ha re fenda ke bona le me ho mona o bua bona dipolitiki ha go te
wena o godile ha ona le ke ma godile motho a qadile business mona a manage business a fuwa dia wa ke lefatshe na wa tsa fuwa le wa ke lefatshe o ile ka re mo motho bile ha jwale ke re teng a wa di se ke bone nna e lefatshe a fuwa ke re ile re motho a jwalo ka go latela ya Afrika o ke na le motho a jwalo e batla ba dutse mona manager fela ga o tswetse ha ona mo nepotism bana ba boka o fela bana ba hae ba fully employed ha na to da re mona kala ka bana beso nna ka isa ba kala ka beso lo kala ka ba lo kala ka mosadi ya ka di embassy o tsi o be fere wa mo kala jole be re monyetla o jole ka batho ha ke tsena e bila de modimo ntsi ke monna me part short nna nda le ka jere o yetsile ka re trend ya ka o shebe o shebe o tloa re ine re ka tao ba di katana na go kopana le DC ke na bana ene le crisis bana ba phela mona mo le dimo na bana ba gona ntweng e tseba mo ne ba ga paletse fa se mona ba ile fa se ke tlala ila ka kitla mo ke fumana le 7 days ba saje ka ba ka lockdown ya ba me mathutu re tsa maisa a le maisa na tshintse ka fuma ka sana ke mo hlompa le tsa tsenya ona ntjeza ka ndata ka tsama go fepana bana ya ba yo jetsa la mona ke ya no sa matalo maisa ka mo time go tsora ile sentse le reisi se sentse mo tsa mo ile ka thaba mo di bona tsa tsona tsa bana la o ena ka paka ke ba sa bala paka me la wena ke bengana ka sa tsa ke batla o se ke la bona dintho tse dintse gore nna as a person a ke a benefita fela na heso I'm proud of that mme ke shwa bona ntho tse tsa ke tshwara na de ke ga ona manga ka banthiba a dire e hlile ke lo support na ke mateka ha ke mo support le go dile mama bona ke tla ema eba mabota ile bona ba tlang nna ba re ema date go go ema go tsamaya wa ntwa bohlokwa e re tlameha go yela hlokwa e le meditse ke taba tsa go fa RFP there's a potential ya RFP ke bona re tlilo ina batho ba bana there's a possibility ya go ba pushe le mo fela jwale imagine yena o tlameha go se ka thata gore re bone gore na ge sa jwang na go tsiwa jwang gore o tlo ska fumana gore jwale ha puso matona sa le teng jwale go bantsa go parliament ya fokola ba di police tsa RFP tse tlameha go di feta ka parliament di ke betsa feta ka ga di community di ke betsa feta ka di community ba jwale e tla bena le palo tse fokola jwale ka parliament ke ra tsa parliament ke le metla go jwale re balance districts re ba tsa aso ga se re se re nkile puso ge se re fela ka go fela ntshong le mo e se le go la re qetile hona le kganga man ka community mo di taba tsa gore yone ke buang ka yona ile police di fete di tsudi e tsona je le hloesa ntse tla e mo tshwara haholo mme o batla banna le basadi e tlo ba serious ba mo nahanele ba mmela ita mona ba mo tsije ba mo advise ang le package ba tla ka tsona bona ina ihle iso ka nna okay o jola ka bang ka mabatho a mangata fela jwale haeba ho ka ba le mokgwa o fana tsa batho ba haeba shota committee ma opposition e tla mo sebetsa ona mo meaning that o hona jwale o tla me ga bona gore ona le batho ba bang a tla isa alliance le bona e lo ga tla tsoa support committee mane me ba tla utlwana le yena ka mano a hae mme a ska ba re nka go o qhelela motho mo le mo morawa bana ka montsha go e tla tla me ga bona go isa alliance le party e ntse gore backbenchers tsa rona di kopana di etse monatoma e tla tla me go taba di feta di committee mala o votua di tsebo o feta teng ha ke le mabatho a mangata ha ke re mohlomong ke le mabatho a 65 mohlomong ha ke sena cabinet mathematically but I don't think in the mathematical cabinet go che go latela ka mo ke mmonang a sebetsa ka ka gore na mo bua na ena o go hantle na mo bua na ena o setse ka table na ena o ile so ke na mohlomong ha ke re mohlomong ya wetsa matlo na 25 ke tse mohlala so wa utlwa mohlomong o tla ba setse ka di backbencher tse kae tse tlo tsa di a gola ka di committee tse no na le di portfolio committee tse 5 jwale wa utlwa gore committee la 22 mona jwa ka bojwa mmuso tla me o be bunyane ha opposition ina le 10 mmuso be le 30 wa utlwa na ke palo tse ngata ke ntwe ke re jwang ka bojwa o tla me wa tsho e tla be tswa gona what more jwale ka fumantsha lo go itsa go cabinet ya ba matona affect jwale fumantsha lo gore na palo ya thewa ka ma jwale fumantsha ka committee ya mane wa hule wa sa ba go ba di ke game tse re tla di bapala ha le tla se jile ga mona o tla me tsije mona tjena ke tso balance lo re policy tsa hae seo za tla di etsa gore di etse di be implemented e seng e be jwalo ka le tona le tla tsamaya le tona le tsamaya le mo no ba isukudi ha le tla ba isukudi mo le bontsha gore molao teng o thibela ma China gore a fasa mazimba empa ha o implement is part of the executive is part of the matona ebe khana ntse tsa collective responsibility ba bua ka ena cabinet ka mo ha ba bua re implementa molao Plutona police a bona gore ma China na fasa etsa ebe le atla ka pole le bua tla bona le re
nna se nna nka ntšhelete ya lone o ka mone ka ba isudi ntšhela ba batla tšhelete ya lona a se nna sa mo e batlang ke letona gore ke bona the caliber ya matone re nang le ona ka gare meaning that ke nana go ntate Matekane o tla etsa gore bana ba gona bana jale bona se re nna se ke gaba le bana ba ka ke bona ke bonang bana ba hao bana ba ka bana ba rona bana ba ka re bana ba re tshwara di laptop mo bana they need to see so to phela le fumana ntse le na le bophelo ba fana di sala bona tjena o ibile ya bona e go timo feta la ha tsotle le fatseng bona o bane mmuso kona o se le ka gore o tshetse batho gore ba phele le bona batho bana jwale ba bona ile ka mokgwa magazana wa jwale ha ona production e one re isitse bana ba boko re isitse bana ba bona re isitse bana ba haila mabatwe jwale ni botsi jwale nna ntate Matekane ha re na wa haila ha re na o jwa mo hlaela ka pela ha re na o Fako la zile na o pela ka ke apodile ka o kopa o re ipuze ka ha mesebetsi ya I need that kind of person to be sana ina e tona gola yelo re ke la a fuwe support ha ba batla peto empa chance re batla go tsala dititi mola mo tse ra teng ntse o politika o dua tla sona tsena o bona gore batho ba la hlele mesebetsi ya parliament ba sa se re mata parliament mane khele bang ha o tsana tla parliament ka ne ka motlatsi wa tona golo e leng leader of the house ile yena e tsa go business committee dile no more than the parliament jwale ke re ha yo ka parliament sa tsile is not there parliament ke la jwale ha o sheba of mana ba le lo gone le re pusha taba tsa gona di felle taba tsa bohlokwa ntate tse re di etsa tsa bohlokwa ka maoto ka mathabo go ma kwana o fela ba tsona na le ba bang ba sa di fumane list wona le ke tlo kopa Basotho rena ba ntate Thakasha wana sena motswadi a sena mangwe jalo sa ke ka invest mme o sa kolota investing dikete tseno tse mashume a mamma tseo a sena le mogwa gona ke maka mo patalang tsona jwale re ha re bona ngwaneo ha ga fumantsana go yele ha sa gona fumana le sponsorship next year ba no to wa kolota ke tšeng ngwaneo jwale ke tsewa rapela parliament go ke rapela parliament go re e tseng eva tabeng tsena tsa tuition fee fela ile mongwe le ba ngole dingo di yetso so ke zone tse re batlang tse dilo re build bana ba nang le bokamoso lwana o bolaile ngwaneno ka sohle ha o ka mothima thuto mme mo qetile o fitlhe ka ena tu jwale modimo a batlang ba nthusa tabena ya tle ke bona na ga ka gohletsa kae ka fumana gona bana ba patala le diphiro ha re ke re kene ka botebo mohlompe tabeng ena ya go hloleha hona ho kana ho bonahalang haholo ha ebile le mona o tla fumana hore dipati tse re nang le tsona tsa dipolitiki hona jwale tsena hae mona boholo ba tsona di batla di eteletswe pele ke batho ba banyenyana haholo dilemong so no motho ka utlwisisa hore e hlile ba lokela go ba nahane ka yena tsela yena o buang ka yona ya ho ya setjhaba pele ka pele le ho leka ho bona hore maemo ana ha re nang a moruo o tletemang ka gana a kofa hobane hana tsena tabeng tsohle tsa tso di buang tabeng ha di thuba haholo le taba ho keteleng ya letsatsi ho tlamehang ho ntlafala ke moruo wa naha le naha ka yona e ka tsena le beng ba yona e leng Basotho ka bo bona ke ne ke re fela ka experience eno o buang ka yona le yona ya parliament e ka tsena le ba haufinyane le batho ba o bona e ka ntate hantle ho ileng bothata ke bofeng o fitlhella hona tje ntate Matekane ile wa fa itse bothata bana ena ntate la experience ke nang le yona re ya ka mane ka parlamenteng re lapile e bile re kgethelwa go eta pele ha re fila mane re tswa ditona kgolo le ha ke ditona kgolo matla ohle a o appointa matona se le hodima go matla ohle a tsosa letona le sa sebetseng a le hodima go jwale matona na re tshosa ka a tshosa batona kgolo ga o ntlosa ya odia mo ka dipa mme jwale o lapile gore ba nna ke tloa mo go tlo etsa jwang ke se ke qualify ke se ke tisa fela gona o ntse o tweng setšhaba se a sala ga se a shwa ke lebeletse o qualify jwale se ema ha ile batla go qualify o tla tsoka sepadi o santana le sebete go fetona go la sana ke re ile a ke dimela lo sala go tla go ya batla le ba nna re tlo bona jelo kana ona le batho ba tla sala bi sa mo lutsang ka ba tse di tsana ba le khutsana ba hala ha ile tse tlo di nana o tla da yesa so ja ke go tle ba di nana go tlo etsa jalo kana ke o impressed ha bofoko so jwale ke re bothata bono ya ile nna ke se ke sotile eta je
ha ke fihla mane o ka bona bensin o balamisa mahabi a se re ha kgetho tse di feta se ke feletswe ha ke batla lesollang le pelaka ke batla go bulela le mati ke batla go se ka patala motlakase se ka patala metsi ntho ngwe le ngwe ya ka e be free ke fumane 80% ya mogolo le go gola ya mogolo wa tona golo e ditulong bona le mohlompe majoro ha retire mona a qualified mohlompe majoro ha ba ka phela go jala go 2040 o la tla le motsa hae tona go le tla be gola salary ya eno ya ka 2040 80% ya salary eno tla be gola ke mohlompe majoro wa mona ke e tla be gola ke yena o bona ke luxury aspect mo le mo ile free ayana ke free o fumana yana ke free gore ke o bona le go tsana fela ke la go tswana ke o bona o tla ipitsana o etse sha bona he has been a West Prime Minister e ntse go na hena ebe mona mo le teng till today o ipitsana mo ebe hotsoa a gwabala a sheba na tse ding a bua le colleagues tsae e leng di tlotsa mmuso ebe di ba botsa ga ba shift this ina o do fara ga ditlaleho gore ho etsa etse ntho ebe yena wa inana ke tshwere go di ipotsa empa se mo le nale o leng teng ha ke tlo emela motho a tlo bua cheap politics ka magama ke tlo bua ka se nna ke se bona ka nnete ha fela ntse re tsitlaletse go dima rone di tona golo tse futsaneleng tse amane di sena tšhelete ke bothata nta le bana ha re tlo laola batho bana mme motho mo le mo la ka ba senya corruption ya ba teng ga ba ka fumana motho no ile tšhelete o tla ba thata hore le nna ke tle ke re tone le nna o sa ntsebelo bane corruption ena go ya bona tlo sufulma ha o ne mo le mo tsa belaelwa bona tjena o ntse bona go maganga go trenda di jele mo tla o botsa o bua hore jele ha o etsa taba tse o tlotswa you think bona ke nda le matekane ken a fihle mo a re o batla ho nka tšhelete ya mmuso ka tjotjo ka po a iketsa tšhelete never he can't o tla sebedisa contract tse ntse ha ile ntokelo hae bana bana ba hae le manager ka tsa hae wa taba e mo manager ke ba jwale di etse mesebetsi di patalo ba di sebeditse mme le tla bele e le ntse di dise ba gore di patalo ba tle di bile tsa mana mosotho di go le go sele sotho nkile ka etsa potso mo nna le Fako se tšhabeng ke rena jolo ka ha o ka batho ba hlile modumo e le ona jwale ha ba bona tsela e le go le setšhaba sena sa Basotho se bona ha se mamele letho le le ntse le modumo o hlahang ho di fanatic tsa di-party tsa dipolotiki ka sena le bona ba etla pele ba dipolotiki ka bo bona mohlomong ile ona ba qalang ho bala ntate matekane ba mo balolla ba etsang ke ne ka etsa potso ntate ke re nna haeba ho bonahala mohlomong e se yena ya ka bonahalang a tlisa pholoho ha re se re mo sheba ya bonahalang e ka boitelong ba naha le boitelong ba bophelo ba Basotho ba sontso o bua ka ntlha pele ya mosebetsi a ileng a etsa ka nako tsa COVID-19 ke rena haeba le leng ha se yena ya bonahalang e ka o kila ka etsa ntho tse betire ya di etsa naha le Basotho o kana re sheba kae re sheba ho Mosotho le Basotho batho ba be re nang le bona ba teng be leng ba eta pele ke mang wa tswa nda le khashasha go ke tlisa boemo ba go fela e bontsha la e se le a ke bona ntate Fako hona jelo ntse o bua ka dintho tse leng gore o bona ka o sa santsa le boemo bo botle ba go ka di etsa bele ha re hetla mo ha re se re sheba tsa di ke rena ke mang motho a ile ka ntsha dimilione tse pedi e sentse le tsa hae a di khutsetsa ho batho mo le monyana go wa ke le thuseng ka ke tla bona nda le khashasha no one can do that even le 100 rand 100 rand ha e intsha ko bana ba batla hore mishebeng ke ntse tjena mohlomong le ka mazimba ka sepopo a batla go ka mazimba afina ona ana China ana mo sponsora a mo fan tšhelete na tšhelete na se sekela o isetse rotate go ma China wa enka o lo ka dizimba tsa ma China ona no bana ditla mo dizimba tseno re fumana tla le gore hle dizimba tseno ke tsa ma China jole o utlwa go sentse di rotate go di mata ba tseo tsa nyetsa tsa ma China ha hona motho lo fika profi ke tsibonya ka belombaga e kile ka utlwa o thona le crisis kapo bana ke bana ba shwela ka tu a ile ka ema mona ntlele bang o tla etsa ditaba tseno ba ne a batla le batho ba le mosaport a etsa tjena gore ana le thubu tsa political will gore ha ke ha yona le nda mateka e ka o switch ni ka o jetsang ka yena a entsha ile yena e o tla entsha e be lokisa le batho la habo kapo a pata batho ba habo le batho la habo a etsa no one mme nna tlo re jwale re ke hloka motho wa tla tseba ona ka tola nka teng le ka tola na le lona lo sa se batho e lona batho ba ikgomosa ona ba ikgomosang o bona ha o kopana le mona gore motho wa bana ntse go batla etela sha mo ikgomosa jwale ke re ntateno
nanda di la fatshe le ka di batla mona talk everything na bua ka bua go ga so le ntate ya jwalo a o kana o bua 1 2 3 4 tse di di response ka ka tla go no bisona ntsi ba tla ka pelo ba respond a bua lo so ke ga ke go metsi ya jwalo ntate a re ke ka sohle se nang sona na o tswa batho ba channel ya heli a ka go hlaudi le polo ya ha fela o etsetsa ge wena o tsate o tsanta polo ile ya ka mo jwalo bua ile ntate no a ba modimo ya mofaya a na ha Lesotho a ka pelena ya ngwane no aka ke batla ena e be na mo fa mabuana le mabuana ke ana ka ntate modimo nna bona o ke ba le solo tlo ba tsitsi e re ke fa ngwane no aka kelello ga ka change blocking a tlo tla hlabola so o ba ntate wa tswa go itse ke bona ka kare re leadela mo e tla ga ketong ya letsatsi fana le salary ka policy sa bophelo re go letse maobane ya go re call yo ga se ba go ke just to know it's a call Ministry of Health ba to ba dizela re ka ta o bitsa ka mona ke be ba gone mona ntate matekane o itse noble thing ena ke re hela ntate mtsene di tla gore di a golla gore eba batho bana ba re ntate matekane re na le crisis restore ba ku mona di ambulance ya petrol ntate matekane o tshela di ambulance go tireletse se ka tsaka sa amela petrol e tšhelete ya ntate matekane ka petrol ya ntate matekane e thusang ba ku ba re bona bomma bona ba bua ka ditelo le tsena tse majaba tsena tse tsa di gafa tsa Basotho ba bo Bloemfontein wa ngula le khole fana maobane ke khole fana maobane o ntate motla studio wena re hloletse go tla le la bophelo go tla le la bophelo ke le hloletse ke nna go kopa go thusa e wena le fa mme ke lo tshutile batho le tshile ka hlolo ga go thusa motho ke ena wa re phallela re tsamelang le bakudi batho ba sebetsana le bakudi ba bona go mokudi no hloka ambulance ya matele sepetlele se itseng ke lona la mo motho ba se ke bela sala sa ba ya le re kheme khimela go bana motho a go bata di vote ga tsotse khemele boembo a tshaba Sotho pholo ke no ya ba le sa batho pholoswa nna ka nete hante ke itse ga di ba ka phosa Basotho heli go ba na mara mo go batho le ka le baka la go bona hana o tota bona mo ba yang ba ya ka tso jwale ke ba ka mpa ba tela jolo ke mo ba le motho ba ka nna ba mola ba o so do sitisa batho ya sepetlele ba sentse ile na ba sitwa le clinic le di fa ya hloka matlaka ke re mo bona re khone ke taba re kopaneleng mo ntena yo tshedi mo buena ke nna ke ene re kopane re ipopeng re bona re emisana ke nna ke be ka etsa eng le ke lo di venda na ke hlaka mola ka mo batho ba Basotho ba polwa ke eng ile ba le ka na bua le bona ba ba pushele itu ba dile nna ke ka etsa ke lo ja ke ka etsa ke le ba ke ntate ke re betsa mo tse tswang ke ntate ba tla se botsa tsa wa tswa ntate when comes to za health I'm very passionate ke motho a ithutetseng ke ithutile ntho ke ra dilo I know gona ndena mo kula ke etsa general things ke specializes ke tseba handle na ntate o phela motho na ke life of a human being na ona ke na o phelo ba ona ke tlotla e kae go tla sule le ngaka e motho ke no hloka ambulance ntate matekane di ambulance ke tsena ina petrol ntate matekane o tshela di ambulance za mmuso petrol modo tla kwana gore no se ka tsela sa mme Basotho have to know this Basotho have to know this parliament has to know this o gona re nna ke ntho e bitswang ka ba ka lona la go fela mosina ke tsena tsa go sola ka dikgai ke tlo ba bitsa le go ke bona taba ya go itshaba ke tlo ba bitsa ke na le tokelo ba bitsa ba tle ba go tsona hantle le go tla la parliament ke bitse le ka la china bo mo bore le bona go ba ntšhele ke na le ke nda be tsaya go fumana tšhelete go ya mo mona megasolonyana gore e la re yo collect ya ke ta go khatla lo na le fumana le motho wa Mosamaria mo le mo ke no gore ke pholosa maphelo a Basotho modimo go romella Mosamaria ke eno gore pholosa Basotho di ba nna wena wa hla ba bona ba tla unya dikgetho ga se ka mo kana nna le ka ya nna ke gola ntlha e ngwe ntate ke ene e le mo gore go dima go ntse e tsala ntse tsena ka go fela lo ka go ntse re ka nna go hlomong ke modimo a bo bone Basotho bona la ha o tlo tlhadipuo tse ngata tsena tsa go ha ba go tea the mo ntse mo bua taba tsena ke the mo bona bele Basotho ile gona e ka ngala bele ba bua taba tsa go feta bana ha o ka go a sheba le ile di party bo ka mo station mane ba nna ba di fogela mapai batho ba di feme tsa tsimela ba hande pula ntse ena tsena ke tsa feta teng go no nyeunya fela ka tsena ka bona batho bana ba di feme ke ba gati
ga sa itumamela go landa dinana o re yana wena o ke wa happy yes na ke yona ke batlang go bontsha people bana le tshepo yana re na le tshepo ya go tlo change political landscape yana o tlo kgaola the red tape ena go o tlo tseba ngwana wa motho ga tla fane mosebetsi ya 24 ka bo wena o tlo fana mosebetsi se mo sa tsone na le experience kae o tlamea o botse jwa ke nna ke le ga dipolitiki ka bona le ntwe ke ifumana ka bo bana ba ba setsana go bana ke ba sebetsa ka selitse go fana mosebetsi ntlo tse le di tseba maso jale ntate matekane o gaotse taba eng ke ntse so haiba modimo a ka nka hlola nna ba ka supporta maikutlo a matlana ba bana ke re ke tsetsa motho a itseng ke not ke tsetsa motho mo lebong a batlang a ntlela ka mentality wa go batla go phosa Basotho le yena ke re ke tla mo emela ka maoto nka ba ka gawa molala go gawo yanda ke bona tshwenya ke tsone e buanya hore Basotho o go ipose ba go teile ka o fela ke mang ka o fela e so bile tona la motho tei batho ba ka o fela le maita go fio ka mosupa tšhentle le tsena tse ntšha tse fitlang ditlele tse ntšha tsena tse se di inetse nna tematekana bo pinkisi ke mo kgetwa fela sa se le tona o sa inetse nna tematekana ke mang e mo tla sa inetse tematekana go ga ikemetse ngwana e so bile tona ke mang hayo ba entse eng ya batho le ke change e fela ka utlwa go tona le fitla ka mana le la ema ka cabinet la ga ntshena tla metse dina ke le fe no one ha go utlwa ntse go jotsa ngwana ha ke ha re puti matso re mo joine a tswela pele re bona re mo fetse pina ya gae a ga nne fanse a ga nne fanse na se thibile sotho se la ka bona bona hantle na se tseba se ya tsitsa ka po se etsa jwang di turbulence tse tlase mona ntate di peao di se tsukutla di mo tlase ntate re santsane re le boemong bona bone ke gola re ke re gotlele hanyanyana gona mane ntlong ya ketsa molao mane gore batho ba bang ba na le tumelo ya gore maparamente ha dintho e letse molemong wa bona ntse ke gutlela tabanyane ya gore ka lebaka la go bele ntho tse ngata tla ke re kala o di bona le maemo a beterinyana a tlhamatsang tla ke re kala ba fitlhela Basotho bona le ba nka gore ba bile ba re bana le mapaki a feletseng ya gore maparamente ha sebetsana le ntho molemong ya bona ba gona go iqeta ka pelenyana go feta ha ba tlameya go sebetsana le molemong wa setšhaba na e bela le ntleng eo ka reng go motla ga bue tlheke be specific industry Basotho ba lla ka tabena ya 5000 le gore na ne di mpilana ka maemo a jwang ke tshobana ke nna mo ke buang teng ke re ntate 5,000 na di kentswe tshebetsong ka nako e fosagetse di sa ntse ke tshobana empa ntate to speaking o latela hore na maparamente mapatweng na a dula a beleswe ka ntho tse boima jwang tšhelete eno ka nnete ha e ne ba mogotsi ne se na le bothata ona ke na le batho mana ke re tla go itse ke re di-ambulance di tse ya di a tshela le batho mane gona o le batho la kae thaba moya o kae semena ha o kana o thofela mokgethwa mofuki o wa tseba go jetse ntate ile tšhelete ena e ne le ntho e bitswang mileage o ne ba masego di re sa ifumana hantle itle batho ka thoma diletsio ke gone ba masego bane e se le overall tse batho ba ntse ba tlema tšhelete tse ngata ya gola go feta mo bona da tlhaloso ya bona empa e tlile ka nako e foresight yona ka nnete they deserve it maparamente ya tlang ya kopela ka nna e fumane e le go ratla gore ke bona tswela teng empa e tla go sele e o mosebetsi fela tone ne ka etsa phapang mafutsana na fletšeng mosebetsi go bana ba dikolo ba tlhokang tse e tla le ka go itla mo mana wa sang ka ofela sa le ke tse tswa no the timing is wrong ntšhela ka nna the timing is wrong ha re tla me masala sang ka ofela na empa ba face itla mo mana wa tsana ka ofela yona ke be ka e betsa ka matlo ke be ka re jwang fela ke re the timing was wrong re santsane re le gona mono gape ntate dilo ka go tlhoka the timing was wrong o bana jwale maemo e le a thata go la COVID-19 batho ba bang ba belaela gore ditšhelete tsena tsa COVID-19 tse ileng tsa beelwa ka thoba ke rebelo o ntso o sebetsahala haholo tabela sector ya health ka mola ka go parliament na bona ka ntate Lesotho ehlile go na le se molemo seo le se entseng go Basotho ka tšhelete go ba tshireletsa ka tsena le gona go bona gore corona ya report ka thoko go feta go be feletse company tse ding tsa tsona e le tse ntšha tse kana le go sebetsa motho register company bekeng e tlang se fumana mosebetsi e se le yona e supply-ang etsang ha go
Kgale Basotho ba ntse ba supply ka di-company tsa bona ntse ba kolotwa ka romaka la mmuso. Tsena se bile di patetse, e mongwe se bile di-comment ke tla o se bile se patetse bo 21 million ntate. Ke be ntate le tsola mmuso le lelele. Mmuso ene tlang yana le matekane. Re tlo meletsa go taba tsena. Re go tshwetse ntate. Jolo ka modula South Africa. Taba tsena ila re ha di etsahala. Di qhoma ya ba re na le population in partner development leng PPD ebe e leng yona e direng FC haeso ena ya Africa ya go disa bophelo yeo ka bommadimabe office ena ke votetsweng ke naha tsa Southern Africa le tsa bo Northern Africa le bo Central Africa go iphetho e le hobane ne re lla re office eno le yona ke tle mona Southern Africa e be le Lesotho ne be Botswana South Africa ka ofela naha tsena tsa SADC di office ya zona eno di fuwa ditjhelete ho tloha mona e letsatsi lona la kentse re sobele yona office ka lebaka le leng tate Masiri wa rona sa identify le ntlumana fane ka ntlo a ntse le tona bothata bo khitletseng fela ko re ha re subscribe ko re patale fee ya mokgatlo ono e leng $2,000 every year 2000 ka be re na le office re na le staff re na le hore South Africa ha e batla o tla thuswa ka taba tse itseng e tla kwano ka taba tsena tsa hore di fana ke taba tse di etswa go motlatsi wa ka Senegal kwa o bona ba subscribe re kokotlile ke lwanne ka tsaka lwana ka ba ka etsa motion ya bana gopola motion wa feta wa to subscribe till today tona kholo majo go tlwaele finance minister tuli o ntsa swetse re go tsena tse di ofiseng di Uganda ba di mabato a ohla a mon constituency tsa Uganda mo kgetwa e molemo ka constituency ho na le ambulance re bueng ke mo kgatlo e lo re maphelo a ntse ka le batho ambulance ena ya shuttle e etse driver ya selwa ke mo kgatlo jwale nne ntse tla re ke ntsa bona empa ka bana re na le ba tapele ba sa ka tena ke ntwena re ya de matekano tla utlwana ha re de matekano hona le taba e tjena ha go itse go la internal finance le subscribe on that go tlo benefit of feta bo ne tla me ila office re fumane mono ntweng ka plona parliament mara re fuwe e be jwale ka ofela na tsena ka ofela di tlisa dikopo jwale ka ntse re tloa mona o ne re le Lesotho mona re tsamaya re ya bo office tse ding tsa bo AU ebe wa bua mana tse ding di tsamaya di ya bua bo Ethiopia mana bua na itseng ka ofela na tsena le bona ba palama ba tla Lesotho mona ba ga re sa ile kopana le office ya tjena go bua taba tsa bona di nyolla revenue ya naha ba batho ba re hoteleng ba butlhaetsa le nne nga hosta le Africa ena ka ofela e tlisa tjhelete ga mfela bore mo la studio e o lona ga ntse ba ipotsa bona monna o le hlonola ga o la kgetha o sa subscribe na eno sa subscribe sa ela e tlo fela themedi e sa fumana le letho e sna be fitere le bona ka ba kana taba tse go taba ka mo tsa ditaba tsena zo di bua jone ke tla mona ha ya be le gore taba tsena di khoma he ebe ke ngolwa lengolo ntse le teng mo le mpotsa bona ndate ebe o bona ka o thusa ka o bola le professor go sa maone so be ditona di le ka mo fa lona le mo ngaka ga le data ka ofela ga ngolo ke le ngolo le na ke le sunda de ka bi le tona la health le ka bi na le tikini ya ba ja onda de tona go tale tona go le go fuana ka mane ke study a se ka fana le siyo ka mo fuana ka mane ka mane ya ra ya ka tsetsa mona mana ile teng ntlunyana e teng yana ile le yona pela bo a gadi mo tsa mo okay ke a bo ne tse tla taba ka la ne taba ke a bo ke ne taba e ne taba na ke tla yena mane ka ne ke a bona mona bele ke bue ka ntle a bue ka ntle le taba ka ne bue ka na tsela sa se ga le mo lona ke bona ke sa le fambe ya ka o bona pele ke bona sa ke dutse le ntate thabana ka ntle le ntate ntsakele ke ba ga go dule sa re ntate mo fokara ke foto nda nna go taba tsa kae a ga nka foto ya trend mara ke no sa tlile o bona ba ke re a ndo se bele so ga batho ba tla ba mathu okay ya le ba tsala ya be go so sa go tlile o sa fa pale tshake tsa go fa le tshake le ka taba tso o ka ne biseta ba fa ba taba nyena go hlokwa e ba tshwana ba re o bona kae ka re ga o thusa kae e tla tsana so thuka ntwe ke bona mona jelo latela di sibitse re file di communication le ntwa bohlokwa ile go ba sotho bohle ba tseba go ba go hlapa matso ba tseba bona ba hlapa jwale ha bo hopola no communication ke le tool ena pa itse go se ka fetela batho ba ska ya tshwana ba mala ba ga okay ga go mella se tlo bontsha hore se tlo fa marena
dihlooho tsa dikereke go kaofela bana ba etapele ba setjhaba le ka mang ka ha rona ntate ka thabeng le ba etapele ba teng ba fuwe jwale be ba na le gadgets ka nyena ha we smart message tse fihlang tsa ballana tsa dithuso tsa tjena social distancing hlapa matsoho kgafetsa etsang tjena itlwaeleng dinko ka dimongkwana atla project ya tla le thaba ya sign that convention center ke ikisa go ba ke tla mbona convention nana a ke fitla mono ka kopana le tsese ya bona go wa tenta ba mo ga mo kopana le ke ba communications a ke tla communications ba tsona le company ya ngwana mosotho e teng mona e re chargileng 4 million jwale ke re ntate re go ba re go gore batho bana ba ha magwano a hao so da hao jwale atle a tlo kopana le bana ba tsoetsa mosebetsi ona ka re ntse le o charge o teng mo free ba re ka no I cannot give you like kenya ditaba tsa bafani ka ga taba tse ka tsona tse ke corrupt ya ba re hlotse gore taba tse di tsamaya ka mokgwa o free le batla tse taba tse tsa mo di tibile ha bohloko ya ba re bahlanka ba bua le nna ka ka bona ba bua ka nna bahlanka e bua tsa mo ba mo re le Lesotho mo ke no tla hore a o tla phato mohlanka tho ya a isa ka pela bo matona mona le mohlanka ba mo tsela utlwa mohlanka nna hore ke ga mo le meta ba tseo di teng da on record mangolo ana teng tšhelete na ene tla me save la ba yona tšhelete 4 million le 4 million na e save empa go isa fela go ntse ya covid ke hloka re nyoto be nda di hloka ba hle o tla go shimana di yanda di tla me ola di penga di jo ba londa da le Fako re fihlile pheletsong ya lana la go landa ke re le bile ha mo ye motletle re fella hona mona ka ditumediso ka nnete re bile ditaba tsona tsena tso se iputetse tsona mme wa utlwa le yena go taba di ngata haholo hobane o ntse utlwa gore ke ka parlamente ke ka makaleng a mmuso ke o kae mohlompe o tsa go tulela tsona mona hona go re tlama maoto le matsoho re tle re bele re mo bitse hape nakong e tlang wena mmohi mo tle re le bile haholo ka nnete go ba le wena re tlampe re mo kope fela gore a ke a phethele ka mantswe a lakatsang go phethela ka ona fela ka nne ke a leboha le khashi ntho ka ipeletsang gore ba etapele ba ka le baqolotsi le ba phatlalatsi pholo ya naha ena matsong a rona expose ntho ngwe le ngwe le tsa tshabile re bitse bosiu le motshehare re tlo fa Basotho taba tsena le tlameha o tsebana mesebetsi ya maparlamente ke feng mesebetsi ya maparlamente a so nka difansa mmuso mo bula kliniki bo apha fulikwana e kliniki e nna le batho bana ba DPE pele nka matla gore bona re kliniki le ba teng ha e se tloa mona o so ntswa bo di-helicoptera tse tharo di tsamaya ka petrol ka fela go lo bula kliniki kana go motho wa nka helicoptera mona o lo bula metsi a pompo ntho tse ka ntsene ha go bona ditshenyo tse wa tliwa mona o lo bula metsi da just like go bala go teng o tsamaya ka fuel di tšhelete tsena di go di wa bula fela go ke wa bula fela batho re na le council re na le ma councilor a tlameha go etsa madi re na le mmusi wa setereke mme motho o tonyela papa le ha le setlakana tswana je motho eno ntate ha ile wa pusha ke batla go pusha wa yene pushile go mola wona batho bana ba ba batla go hana ka ona o petitso ke re motho o tonyela papa o na le mo ke mo hlompang ka mo ya ka mo kopeteng fela la tsa tsona go mo talo etsa le ba o tsa le ba ke le wanda le mo motho le go go fitela go se sanya papa ntate re ke bona ba ke ba My name is Madia. I flew in from Johannesburg. I found the flight through a social media post, Facebook to be exact. How did you find the flight from Johannesburg to Marseille? Very short, but comfortable. Actually better than I expected for a small charter flight. Was there a reason why you hadn't chosen a competitor? I think for me it was mostly about convenience and
effective communication between the airline over email and messaging.